Ini ilitum ningarong alam itum India Alliance along deh India Alliance along Assam ke 15 opposition parties itum United pensia ke claim Dakar yang long ke Congress pen PPHRC dorjom long masih itum United lo data claim la solong ilitum along non BJP pen jasemet BJP la pen HSDF pen sinang join lo pini Inul bahini amen pucot ko lagi Peter Tiso alang li former BJP ada akit helo lapen ke Langroy tok bi alang li ke UPDS alidar lo lapen son taksi Khonsing ronghang lata HSDF lo Kelvin tok bi lata BJP lo lapen ke Arkus Marak lata BJP lo sonti do ulo binitum along BJP pen HSDF pen India Alliance along Darmane Congress lapen PPHRC long nang join dun lasi alang litum mancoro lo ilitum ra claim rapet ko athema BJP ke lake autonomous nang ipipe nang khang dun dia phanlok lapen ke PGR along ta eviction ka pe claim dia phanlok akam lo ateng pen ka pe claim dia phanlok sila tum ke claim titikai kita ilitum apan emithang ka chori aja kong nang pipesi la nang pi chong kapi culong ya pat pu hala daki pu alang itu BJP atong pu bhatte maruna pu batte maru la bangge bhatte maruna puke lage ana bangke pi culong chong nangi yasu pi chong mana la bangke an ka churi ji aja ko ma bangge pi pen dia kana pu si hala batte maru pu lati abat pu ga tawar pu la an ka churi ji aja ko atau war bang pi pen dia nangi pu la son si pu lapen nili tu mapan jakas pen itu gitu unhutta BJP itu ke April sirkep earning 2015 aningkan nili tu mana pudun taklo la BJP itu do tiket udah dah pudun laga autonomous tiket nang pipik kusi la BJP itu naik pudun lesi non itu along la alliance party along ke bang do piklo alang litu mancuro lo nitu claim rapet ko APHRC kape hai dong ya pan APHRC pucat kali lo lage Alliance Party kape hai dong ya pan si nili tu claim rapet ko non ke total bang kon lo sir ini abang munit do nili dak tok le jo la sia munit bang do pen apa bang ke tobita bang inkoira soal ne bang do la pen bang inkoira sir kom tobi ke pen bang suri thong do yipu sipo la si non amat ke ai sa ba bedet da bang Kasi nili laan si pucharlo non ili kumulong nang join dun mi Pitor Tiso ake hai Khonsing ronghang ake hai lapen Langroy top bi ake hai alang litum anu kapret tulang alang litum anta nang litum ang nunong paningye lo na cok Fransi media court itu mana kerja court pilo ini litum dak ipesan silong nang cepo oknun apor hut nang litum datang nanti litum dia pan ke bang apor sini Fransi non apor hut KPHLC maipu mate alliance candidate ada Kaisar Jaya Kathar lapen chenglok KPHLC Klembang P Central Committee along ke tuan si kami nilifan KPHLC party along nakendeng wana pot nili katup kawin apa kami akaro perfect lah nili bihek dak KPHLC Jaya Kathar sarwang nang cerap pun lapen nakejuan dun alang masapsu kan sendiri nili poncar po atau ibu kacimon songjapu konseng ronghang pandepakan kontuna nili alangli sar Jaya Kathar lapan KPHLC along ke bang nang kau alam bang ke songlo je ilitum tar biang long tapuson si kilik ke dulu election ka kala lapan tiket ke handul kacepate dun atum ke dopilo bon si tame alang litum walu ne ang bong si tame ideology lapan akimang vision hala hoye bang ilitum hai pan akime lapan ilitum along ri pan akime ilitum alam ri pan akime tapuson vision di tekam lo apot si nililang lo akai sar Jaya Kathar lapan KPHLC akimang vision na bangke lain lo ilitum akai reng nangji job nangji lapan ilitum alam ki incho nangji pendeng support me nangji anso se kethang nangji lapan cerai kom nangji lahu kadok kawe imetang akai koson si ke job van ke long jima hal bang so ke mang ke tipik lapan lapang songbong pen ke kenai ke mang ke lain no
implementation of Article 244A. 244A article kapitun bekcia pak atimang arnupik aposi alangli labang so vision gitu ko ajoine la pendeli de teklong alangli leadership long ke teklong gitu ko ajoine si pini nili si tabe APHLC la penjai kathar sar long nili si tabe na pate bobek lo la alangli nang dek bobek lo la si litum tekdam long karbing long autonomous state aput hakmen bangkon songjapu tum si ali ke joine la arne ke theboman dek po ni phana pe haidon po li bang ra to bang pa haidon po bol pi po san me haida da pi ka da bang kel bang so to namaste ko sa si api chun di ma khala bang asiang tong chi bia hede ko pia por lo dan de national political party lo hala to kachara ke to ko ajoine kachara ke to ko jena ala de phani sia pressure ko ke di lain lo most of it non APHL si ai sar dia ka thar si tame national political party congress man si alliance kuri do etam tang hong ho si tame Rahul Gandhi alang li sita meaning jelo lapen non sita me alang li lang chak na pipa me je autonomous state ang tumake mang mga na complain ko lapen na job kato gabe che croisi alang li sar pang ladang itu ali pen alliance isa alang li pan che croisar pen si get bilo patur parja ko apo si kar yang orang kidoan sita me ili dum non por bang mang hunang nelo autonomous state dong si long nang di pulong da alang li son vision kedo kamar ka teka japong kedo bang pu along si dum jarak itu no bo thang bakbe ili dum khaya pan akimi nangathan thek akijok pan alam nangathan thek abang kumat abang pi leader loge ili tum dun cepo ro ka force bidun tab nang dilo salang li long son se ditum ho or bidun se alang li fan ditum MLA peman si autonomous state la pujot tali ili tum sik sidul alam pencenglok la pen ili tum khai kijok pan alam pencenglok alang li halada dispur long si tami ili tum asi alang li nang por bidun ji la bangso politi alang li long itu pamya posi alang li long si ili tum ka diang long la pen di puel e gitu an apa satu alang li pangsi vote bang job man si litung toy nang popusi nilhin pen kachunin ri la pan lam ke jai kon chalo sinon buka chingot komsing longhang alang li tole an kon tuna ngai tom da akor en pen komple ko masih kalau lo pini ni tame buthot la hem prekang ti majoni in the lines pini ka hai ko wa so dem long ni ta he kini dong si pini bang lo da itum amut biar langsung ini po hem prekang tim ke hang kejauh ke kali masih teksera atau naik masih non Fransi ke kongres atau mata nilihin pindah kiro bi ipon mah konte artikel tu por e ke kongres akai bukti la bangke isi bangke atau wanang ku pilat lasu pensi non tame India Alliance long borak penlo la penon jadi tu masuk India Alliance kan yang si sarapan coba hai dulu konte hem prekang tim ke long bek po sini ta eklong jadi hal long heta mili masa tsunami lo kedam tang cikluyon troke mili laso APHL silong mili utikan bu beton sidolo masih halo dah mili HSF laso somong sini itu dulu pada dulu kami ada mana leadership atau mana di doklong laso nama eklong ada mili masih non lam thikan ini bang baru Mereka di artikel 244A bang picu nahi, kita mihala so ke pacun konti isi teksya nahi leadership betul, lakulah he. Sekarang bang langsung non biasa langsung teksya la, leader sahaja. Masih, kalau tang tadi temu kangcir kelang kisung di boy